Iphalamende elapha ke eveni lakangwane namhla ke ihlangane nayo ke inhlangano yakaNature kuyagubha lona ke lisuku le-HIV and AIDS lapha ke eveni leseswatini. Umcondzisi wetinkulumo endlini bayisikhulu umhlonishwa Petros Mavimbela uthi iphalamende itaqhubeka isekele yona ke imisebenti lelwa nako ke kokwanza kwetifo lapha ke eveni lakangwane lofa ikhathi yona ke HIV and AIDS nayo ke COVID-19. Waveta ukuthi lo nyaka lesuku le-HIV and AIDS ligubha lapho khona umhlaba wonke jikelele ulwa nesifo ke se-COVID-19 lokwenta ukuthi kube likhuni ke kusebenta. This year World AIDS commemoration is celebrated during a time where the country is dealing with two pandemics which have caused a shift in the way we do things. But as Parliament, we are pleased to have supported response action in strengthening policy and legal gaps in the rollout for both and more diseases to attain universal health coverage. Umcondzisi wakaNature umnumzane Khanya Mabuza uthi live leseswatini ke selidlalile inzima lenhle kakhulu ekulweni naleli gciwane le-HIV and AIDS kulandzela ukuthi sebancane ke bantu lababulawa ngiso ke lesifo nakuchathaniswa naseminyakeni lesedlulile. We know where we're coming from with HIV. Therefore, at some point we're saying 7,000 deaths per year, far above even COVID. The number of deaths have been reduced to almost 2,000 per year. If you look at new infections, the main infections that when you do some estimates, we assume at some point we're sitting at 12,000 new infections per given year. 5 years ago, we had 7,000 new infections per year. Today, as I talk, we have less than 2,000 infections per year with HIV. So that's a great achievement. And HIV has been the longest epidemic that the country has ever faced. Lomelele inhlangano yeka-UN AIDS lapha ke eveni lakangwane make Rose Craig uthi live lakangwane selende kumsebenzi lomuhle kakhulu kulandzela ukuthi lamanye emafe athi ke akakhoni ke kufika ku-90 kanti live lakangwane selikwatile ukuthi lifike ku-95 lokhu ngumsebenzi lomuhle kakhulu. So a lot of countries they are saying it is not possible to achieve 90. And yet Eswatini you have achieved 95 2 years in a row. So I just want to say that this is remarkable. Umcondzisi wakaNature umnumzane Khanya Mabuza uthi yebo live lakangwane selikulwile kulwa lokuhle kodwa kuyabonakala ukuthi eminyakeni letako live lakangwane litaphindze litibane nato ke tinkinga lokufaka ikhathi ukuthi imali letisekela kona kulwa kwe-HIV and AIDS ngathi ke titamfimfa kanti futhi nebantu balapha ke eveni lakangwane sekubonakala ngathi abasayisabi yona ke HIV and AIDS lokho ke futhi sekukhuphula nato ke tibalo tebantu ke labasha labathola lona ke leligciwane. Etindzabeni temsakato iyemaswati channel nginkeri Carlos naceni Philo Dlamini sisephalamende kalobamba.